Gulay na lang ka. Kinuaso kung siyo, inilabag sa tadtanan, kinuaso lang ka, pinuknan ubakan. Pagkaubang sa kabinanga, pagkabanga, binanga giraray, binanga ning binanga, hanggang sa suminagay. Kinuaso kawali, ibinabaw sa kalan, kinuaso bosporo, saka silildaban. Pinainit sa kawali, pinainit na karay, saka binugtak so na to, pinupag ning luway-luway. Inihanda sa sibuyas, habang nagbubukang, pati suluya, balaw, tinapa, sa kagabos ikinaag. Pighalo sulang ka, dahil pwedeng mawara, sa kagiraray binukag, na nisuluto maging maurang. Pagkatapos magbukag, pignamitan suluto, nganing maaraman kung masirang o bako. Binudbudan ng asin, pinutangan liit na paminta, giraray binukag, sabay-sabing gulay na lang ka, siram sana. Ito, pwede mo nang gamitin na recipe pala ito.